Күн ақшамға тараф yol aldı. Қызыл ташта бақчалар, yollar, tarlalar, ölüm төшегінде son nefesini бере жатқан хасталар кебі, sakin ve тілсізлер. Yalnız bayırlardan, saçaklardan, yokuşlardan su şırıltıları eşitilmekte. Şassede ne kelgen бар, не кеткен. Ялдыда есе эр акшамки кебі көйлі арабаларының көпчеклері тықырдай, арабалар скеле янындан солға бурула, ағыр-ағыр йокушқа тырмашып башлайлар. Чаршы бошалған, бір чоқ дүкенларының қапыларына килетлер асылған. Ялыныз чуфутлеви эр акшам олғаны кебі бұ акшамды сонки көйлі арабасының кетмесіні беклей, шышман вүжудының дүкен қапысыны қапатқандай тұрып, қаведен чыға айтқан көйлілерге бақмақта еді. О, бұ ақшам пек бақтылы еді, чүнки күн пек яқшы кечті. Яғыны яқшы фиятнен сатты. Москвада оқыған оғлы Шаломға мектуб язды. Мектубнен берабер парада yolladı. Мектубінде «Оқы, Шалом, оқы, оқысан, дүнияны пармағында айландырырсың. Оқымасан, менім кебі завалы бір еуди оларақ қалырсың» деп өгітлер берді. Шымды бұндан долайы көңілі раат еді. Азіреті Мусаның оның төшегіні женнете азырлағанына шымды бұ даққаларда да Азия дейін анайды. Леви эппей вақыт қапыда тұрды, ұзақтаки көйлілеріні көзлерінен сүзді, бірер көз етті, сатқан маларыны қазанчыны көзлері огынден кечірді. Яғының килосыны бекерге 200 күміштен сатмағанына біраз янықлады. Лекін бір тарафтан 150-ге сатылған малының 175-ке кеткеніне баяғы севінді. Қырымда татарларының артмасыны, татар қадынларының ел бала доғырмаларыны, 10 елда Қырымда en аздан 10 миллион татар олмасыны жан юректен арз етті. Елеріні сипаларық, яйләй Қырымда татар олмаса алымыз не олыр еді? Епіміз бірер завалы еуди олыр едік деп тұшынды. Қаршыдаки қаведен 4-5 адам чықты. Чуфут Леви оларының арасында бекеріні көргенінен, томбул пармақларынан сирек сақалыны қашыды, соңра яйләй белки бекерге да бір шейчік сатарым деп дүкенына кіріп кетті. 3-5 дақадан сон Кеня қапы огыне чықты, мейданның қаршысында батталының енвері бекерінің атыны арабаға екті. Чуфут Левінің дүкеніне тараф сүрмеге башлады. Бекер есе қолы ихтияр Сейд Алинің омузында мейданны кечіп, дүкенға доғыры келмекте еді. Чуфут Леви оларны бойле ян-яна, омuz-omuzға юрып келе атқанларыны көріп, юрегі табанлары астына түшкендей қалтырады, бензі сарарды ойлы кебі олды. Дүкенға кіріп, un чувалары арасына сақланмақ істеді, ама Сейд Алинен бекер дүкенға яқынлаша айтқанлары себебінден қачып оламады. Чубан Сейд Али қауға етмеге башлайжақ олса, Леви яғының фиятыны 100 күмішке түшірежек еді. Ичінден, яйлай намуссыз етіштірген, шымды екісі де мені өлдірмеге келелер, деп түшіне ве қалтарай еді. Сейд Алинен бекер да яқынлаштылар. Бекер ұзақтан қычырды. «Улан, Чуфут Леви!» Чуфут Леви қорқысындан аз қалды ерге еқылмаға, қалтыраған елдерінен қапының қарчығасыны тұтты. «Мал азыр ма, Чуфут Леви?» Чуфут Леви оларны қаршылап алды, ағламсыравық бір сеснен жауап берді. «Валай, бекер аға, Чуфут деме маңа. Қырымчағы десен, янмам, Чуфут десен, Сейд Али бей бабамны Москвадан келді деп белер, пычағыны еліне алып, валай башымны кесіп атар. Ама Чуфутсын өйле ма? Мен бұ ерлім бекер аға, Ахмез жітлім. Ағам қарасу базарлы, дайым кефелі, эмжім судақлы. Ахмез жітте қыз қардашымның тойында 2 молланың арасында отырдым, қаве ечтім. Дедем бақчы сарайда ханларға қызмет еттім, мен де сізге етем. Ойлеміз, Сейд Али бей. Ойле, білем, намыслысын. Doğru айтасың ма, Сейд Али бей? Яйлай көзіңні севейім. Сейд Алинен бекер Левінің огын дейлер. Леви Сейд Алинің сөзіне инанмаған кебі текрар
Doğru aytasınmı, Seydali bey, dep sorады. Doğru, men Levini tanıyım, insaflıdır, emdi Yehudi degil kırımçaktır, yerlidir. Doğru aytasınmı, Seydali ağa, ya eyleyi? Doğru. Kırımçak Tatarının kardeşi degil mi? Madam ki Kırımlı, demek kardeş. Çufut Levi gözlerini çoban Seydali'nin Bekir'nin bakışlarından saklap, başını koksuna egdi. Kısqa tombul parmakların enserek sakalını kaşıdı. Eğer bu adamın yüreği de tili gibi söylenir ise, korkmalım. Cennetke menden evvel ketecek dep düşündü. Sonra gözlerini Bekir'ge köterip, vallahi Bekir ise bana çufut dey. Men ona nasıl yak sattım Seydali ağa, nasıl sattım? Bullur gibi tertemiz, öyle mi Bekir ağa? Yak temiz, yak yakşı ama. Ya fiyatı? 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 Bekir sözünü bitirmeden Levi uzandı, Seydali'nin elini tuttu. Seydali bey, bu senin koydeşin Bekir ne zekki, ne akıllı bir adam. Sanki dünyanın akılını kendi kafasına doldurgan, her şeyden anlay, politikadan bile. Öyle bir temiz yak aldı ki görmelisin. Hem de ucuz. Ucuz değil mi Bekir ağa? Bekir elini baldırına vurup, ucuz, dedi. Ekisi tükanga kirer ekenler Çufut Levi başını koksuna egdi, sakalını kaşıp, vallahi insan, senin yüreğinde tilin gibi söyler ise, korkmalım. Menden evvel cennetke keteceksin dep düşündü. Tükanga kirdiler, battalının enveri arabanı tükan yanına aydap getirdi. Malını arabaga yüklediler, iplerinen bağladılar. Birazdan enverinen Seydali de oz arabalarını Levinin tükanı yanına aydap geldiler, yolga hazır ediler. Atlarını aydacak dakikada kapı yanında turgan Levi işmar etip Bekir'ni yanına çağırdı. Bekir onun yanına geldi, Çufut Levi Bekir'nin kulağına, "Bekir ağa, senin Ayşen kaç yaşında?" dep fısıldadı. Bekir taciplenip, biraz da asabilenip Levi'ge tüküldü. "Ah seni Çufut oğlu, yaşını at bazarında sorarlar. Kızımның yaşından sana ne?" Ama şu anda kalbi gururga toldu. Başını көтерді, arabasının basamağında ayak üstünde turgan ihtiyar Seydali'ge baktı. Koksunu bir baba kuvançının kabarttı. 17, artık o da yetişti, dedi. Çufut Levi elini koynuna soktu, cebinden beyaz mendilge sarılı bir şey çıkardı. Sol avuçuna yerleştirdi, sağ elinin parmaklarının mendilini kayıtlıknen açtı, Bekir'nin betine yakınlaştırdı. "Bu nedir bilesin mi?" dedi. "Altın." "Altın ama nasıl altın?" "Altın işte." "Altın bilezlik. Türkiye altını. Sultan altını Bekir ağa." Mani, istemeysin mi?" "Sultanım mı yoksa?" "Lakin pulsuz, altınsız senin kızını kim alır?" Bekir elini salladı. "Aydı başımını kütme, param yok." "Vallahi Bekir ağa, paranı ne yapayım? Men para istemeyim. Al, bir kızına." "Yeter. El ağzına bakkan aç kalır. Çingene oldum mu, tilenci oldum mu, bedavaga mal almam." "Yaylay Bekir ağa, bedava olmaz canım. Bardi iki araba kiraz getirirsin, men kirazlarını satarım. Ondan biri senin olur, kalganı benim." Epey avlakta arabasında oturgan Enver lafının sonunu beklemege sabırı yetmedi. "Bekir ağa, men ketem" dedi. "Sabaleyin kenci oğlum alsız edi. Siz ekiniz yetiştirirsiniz." Bekir, "Yaxşı, biz beraber ketermiz. Koyge bizden evvel barıp yetsen, ayt, bizim esma rahatsızlanmasın. Keleler dep ayt", dedi. Enver atını aydadı. Köpçekler yolunun taşlarında tıkırdadılar. Birazdan son Enver arabasının yüksek beyaz binalarının артында gözden gayip oldu. Çufut Levi bayaq vaxtqacı 1000 dereden su getirip altın bilezlikni Bekir'ge satmak istese de, Bekir'ni kandırıp olamadı. Güneş çoktan dağlarının артына çekilgen edi. Çoban Seydali'nin Bekir yokuşqa çıkıp, yolunun deniz görüngen yerine kelgenlerinde endi kaş kararıp, ortalıkka karanlık çökken edi. Көктегі bütün yıldızlar dersin Yalta üstünde toplanıp,
оны мұңлы ышыклар içine көмген кебі көріне. Экisi de бақыт, фера, sevinç ile muhabbet içinde Kızıl Taşqa kaytmaqtalar. Atlarını de çaptıralar, de yavaşlatalar. Огде кеткен Бекер арада бір башыны Сейдалиге чевіре, құш қаяны девермек істеген Руснен бағлы бір şeyler айта. Сейдали жевап қайтара, күлішелер. Русларның böyle bir şey yapıp olamayacaklarına emin olarak, хоранталарына бір ан olsa da, tezce kavuşmak için atlarını 4 nal aydaylar.